Angos na kaywa, tuwa na siwas, matlili matlala. Ate, dagani, kimalutut si Mars misinge, indagani lutut kun, praileke fagat farsnamet, si fan fak mo, si Kahlwem na fin fela, Orekma saptas ngal doli fasangala akor sa kangalya. Tumetiket ndawa kang ansi unsko ngayon sa ngawian naklasya, kimalututa fagat farsnamet. Kevin God. Oxygen met wiers, maar jakla ons kongen, dat tip selaki tusingea, met wiers fineen. Utwe, maar de kana melem ki tunen on goski yadarie, wat tip sela ons gulalos ngen. Als je het best is kon in gaskat kat man kan share de kan niet silas nge, kalai kas silas nge bagat vast na met. Usi ons kongen in gaskat. Nada kongen, klas wigat ke. Bagat vast na met kimalutut maasha.
Lumalam sin gat, kaksikin gat ke kat kapen lipsila onskongan, ucha ke silen sa sem singe, kat alin sewo ke kat mo chunlen singe. Napala kat ka inka en sin sige malutut maasha, sivelas nam singe kat samsam kunna ke si Kahlwem na finfela, samsam kunin sang ta wisupon malutisima kat daka samsam kun ka lutikin ne kaya lutike kaya samsam kun ke simut kalens up kayok siya baka dito ke Jesus Christ kayok lal fin saksin kayok lal ke mama Facluh kel ko rekta na sel siya kasak singa no rekta dari katangla to kana sikum gatin ke gat saksin la jo invest kun lem ingan kasikat peke masimet kan gaksikin gat kita ganil bowo makataas kem singia kat medulla ke fungsi dari kat tena idala fakana ki nensi ma kat askem singe ke kalanglan kat pan mol sun na panangara mainsi wo si maingan si katin ka si Philben na sisin sige malutut maasha man pain kom dan dahil bet o si Thompson betuwo kulaman lap ki asluman pasisellon bench project Pasem ki chat box lasha na mitlash pe mak aski background ngan pain go spe fine mo sa siwos kasi ka din kain spread gospel ingan faculty ki gospel jingi babaga dat ka samsam kuna yok na pa si pe Orekma lasha pain fakekke na pangay psigunash makade aski malututan na naking akademia kade Orekma na si Fesi kasin kolan misinge si Fesi ma ash yum dash nge fak mo si Kahlwem na finfela aske buk singe Orekma ka hacks sabtas nga lulu fasang alagos na kaya ngalya padet kanigea an pain kumpe dam tayo kinye kulaman lap ki asluman wala dam tayo bet nakadet ka sham kun na an fakatas ki masimade taka na ke sham kun nge kikada sham ke si Kahlwem na finfel kadito ka sham ka na Paul na kadito ala Paul pa Saul ke convert ke for lalalan ke ilta Saul daga kalye matlan gating
Kahlwem singa sikyak na sel na shenglilyel patatel gios nadalan patkilyen våge kässimata kaimit kialalan ba lem. Nara kuniyak lemadalgi Kahlwem singen. Som noral Ananias ventolu väikekla. Sol singen pa samsam kundiak na kemalutut misingea. Kadeta ko akademia sjolle supayakle Barnabas sa Saul. Nara kikadeta ko fakla oskata met pala met lutin church Antioch. Inelos pa Barnabas, Simeon sa Bambang Shalshal, Lucius siya Cyrene, Manahen siya Shikyakirol governor Erod as Saul. Kelos kalansap na sinlem elalo ngan matal fak na sielos Shella Barnabas as Saul na sigel dali na Orekma siya nga pangol dal na ke. Katfine diye na ke fak sige Facluh siya nga na samsam kun na ke ngan matal. Kaya ke katsamram ke Orekma saptalu. Ala na yok na pa si peka dinita ke ngan matal siya nga. Katfakan fas namit. Nara malututa etaka alana takan samsam ke Kahlwem singe na vinfela etaka be kadin kain di na ke samsam kunjak na ke paya taka na sin ma choose ngamed na pa Gentiles etaka samanjak na ke wasal me kospash ke malutut singe banangara kadata ka type into it in kan samsam kun tametiki kat fashna meta kadin kain siyak la taga ni lasha yurin kat papa fashna met kataga ni pray kat kaksyakin gom kat papa the marching show kat kulo malak ke kalang pakden lom kat ita la kat fototolen mabas ke maulasha mayin kat isusya ke fela sima sisisa ke maguluk tasak ta gom na ako laban a plan of salvation lom ke Jesus Christ in the kamulikat panangat kaksyakin gom bang si bakulo malap ke malutut mo asyam dash misinge at pranasum nakmas kasha ka di kesta ka din ta kalmiyeo me kapasla na ke katsamsam kun ke wik singe ke si mat kalansap kayok kat kulo malap na sum kat papa ke kaslom inak kay kat kayo panang ke pabel singe kat lang si pe sakak mat wias na kayo mamdain manasla ke matchawk lang lash mafastigi kat ka finef ke physical ailment lalos kat praikelos kuminak manas kashalos ak fonyelos le ke mamalos ashke kat ngeshaysim kat papa yurum ke fanna kum kain ak fonyela matlashingi ke mamalos ashke kat pray pegetalik nadash maptatyang banake elyalan masap kapuri ke pensingi kuminche tui inkain kestam danin cielos inkan chikko kat pray na sum kat papa may katlal fungila top na ke elya na ke wala rasyo kataklin pe ektalan fel singi kesben kol masikya ke madash panangat pray ke met kol na kasna kewa madawakin kaisisew shik finit church lash ka government lash kat ngeshe ta met kol na kewa inkain akkalimi pain nanak diaten lalos na sin katin mas matsena vinena elos na kewa siya shiksin malik shikasak magumrela na sin simet Christian inkain loang na ke akkayikat kadinita labang ikabasi mainin na ikatin kain tafula kalang pakoten lom na sirs na sin matwiyasya yok masiyak lash yokin na lash takat tsakandakan na kewa yatong kipal singi may gumkat maul si siya tama na kewa
pananglal fungila sa yok, kat asyot ma nakiwanin boom, lalal fungila kumevakashikat. Keinem kat Facluh malapasyum. Ekatakalan fast namit, kashikat, utikat kikaslum. Amen. Klomalap, kade fast namit ki maluto si Mars nge, anaking akalambian, maluto da fatakay ki fosak ang alakos, fani na kiyang alya. To anaking amdawakin kain riti katindila shola sa payak la Barnabas e Paul. Narang atako riti la fossilu ki sapta singal dolu. Pakalamila askadamet pala emet nudin church Antioch. Inelos pa Barnabas, Simeon sa bangbang sal-sal, Lucius Simot Cyrene, Menahem sa Shikyakiral Governor Erod Esol, Kilos Kalansap na sinlem Elalo, Ngon madalfak na silos, Shrella Barnabas Esol, na sig Eldalinara Orekma siya, Pangnoldal na ke. Elos lalo, Eproy, na los Filia Paulos Feldal, Esapaldal. Alena Yorkshipin, o yasinge ingan sikyak na sinmat kalansap. Lalo ba si? Lalo kun ingan matawag meditate. Pray kun kunokon may patati fesh. Fingon langat wangin ki makatashkeo. Na kat fong wel na. Nara akademiya nga kilos kalansap na sinlem lalo. Ngan madalfak na silo Shrella Barnabas el Sol na si Eldalinor Orekma nga panguldal na ke. Orekma na kewa mga kong eskatyang na ke ka mama pangkat na ke. Kadini na inash kalan ngan madal inkan powery mange. Na fakla elos lalo e pray na elos fulia Paulos lay of hands singe. Confirmation in sang na silos. La eldal sang ka na silos in kain som akfashi ko na kon lalosa nasa payak lelos. Pasya ko siyang bakla kingan madal sa pala Barnabas sa Saul eldal somne solusia. E Kahlwem na Cyprus. Kildal siyon city Salamis eldal fakakaslan God iniwen lolngok. Lan med tjuwen. John Mark, el wilaltalin gasheldal. Eldal var shastla vindaka. Senek eldal shun sidi Paphos, shun med chuswa bang bang parchises. El siya med chu, el siya na fakmo, el med palasi. El kawak na sin governor lan dakase, siya bang bang, Sergius Paulus, simet na lalmetmet. Governor El Pangulma, Barnabas sa Saul na yamdal mayan El Kilong kikaslangat. Tasakta, matchuswa siya sa pangpang Elimas in Gas Creek, El Lainaldal. El Shigelan kafasal lakav, di kimolin lalal fungiya. Na Saul, siya pangbang pe Paul. El sisis na kingan madal, el ngetang siya machuswa siya. E fact, kumwen na din devil, kummet lokaloklan mana kewa mawuwa. Kumnenela nakikainin katasik kuluk na kewa. E pel na kewa kumsukini kalla mapailan God nagimakikiyat. Ponlem ka defa patati na fom ingena. Kumefa kunle, at ye kanliye, kalem lanlen, en ikke sipel ka de lefa pakie. In pel sena, elemus, el palag oxy,
fascia kosela medal. El for shuksiemet ein banan. Ke kavner lima sikya ginge nalalfungi. Nalarla na lut ke metluti ke lem Jesus. Masingin da kay ni kesta na si kom ke kasakirklan gata. Ke matchusfa. Ka tepe na metma pangon mo askala. Takain sang line. Kalan gata. Maingin kain akes mo kaniya kom. Narake puksi mga dataga samsam kungen nake Orekma. Puksinge katitala elpa pukin istrisi fanna mas kioleng sasya. Kioleng mata as pukin istri ka samsam mata singa lu. Dawa ke Joshua mitnananga Ruth siya Samuel Luo Samuel siya Tokosha Luo Tokosha siya Chronicles Luo Chronicles Esther Nehemiah Ezra Nara pukin istri singa luongan kioleng mato kauli tari simla tari kadita ke samsam matange Orekma puksi makatash kenge el simla sel look nake duk el simnge analen actress na sin matsibang mang Theophilus Nara kigataka samsam ko na look nge credentials la kalemilal taktasi na el sulpe Gentile Christians el traveling companion sila el ball el rider si ke gospel napakatakilin nag-isim sila nge Luke Orekma ba author singa sa masla Nara takana siyashka din diyela alena kwanong buksimal sa maslang Shke mot ka nage physician si nage takta si ilalena meticulously il akilye inkain weye inkan shaman mamal sham kun ay penakil ekin takta si in shukla Messi maurela machin mase Messi maurela akkaila machi napana ngaro ke kadakilin la Luke el well al bena Paul furfurunga as a companion el kashel peken ke ailment go el yal Paul ki manol el finemase state settings ke Orekma go X mot kayak masimle kayak ungol dolo na kayak ungol lemekos nara tukun miselan lem na pana ngara final event shiki Orekma pa samsam gunyak na ke ministry lal bolfin in Rome na pa puksinge etaga bepsalla na ke Theophilus definition siya madalikia kaya pa one who loves God na in masi label siya ana siya ma lang siya God pa anain mot kayak Theophilus siya na kaya na kaya samsam kunyak na kaya Theophilus ka oena siya malang siya God el include pe Gentiles met bacon kamit na kayo finfelo malang siya God Nara katfinli na Luke sapta si fossi. Orekma si fossi sapta si fossi na kaiwa na gospel lan Luke oive puksi inistri singa Orekma Facluh el diabolus. Anen actress na sil. One who loves God. Nara takana shishka din matawak liela message singa el taka samsam kun the book of Hex
Bukshi ke Orekma begins with outpouring of the promised Holy Spirit. Sham kun na ke Perklitosema lemel wolela ke molelikie comforter singe val soort na rin gat papa. Na sige mot ko ngon matal sin amal sang na sin me sap nge pail likie na si kum nga ko minorek makuna. Narale yok shibega din loang na kimasinge. Ngon matal singe Silia kitari keski kadegen metalal fungia. Sinsia ka ba ifokat teorek makin ki mama shaman ya kipapalong la lay of hands nge ingan orek makun ikasi nge insang lasek ngan fok ingan rek makun insang onwalamet mesira mga wulwulle agatena orek makun Pangay kata mama woki at tututkin kastan gata. Ini kaslan siyas katin kain non ka kakasin siyakin. As met masin lomsuman. As eni no sima as in siyawan. Forget finances san. Forget siyawan na ki relationship. Masamsam ke lalo kim daweka. The main team ke buksinge Orekma. El samsam ke church beginning. Masamsam ke darila ngonlan God, samram kun nage church growth, na nage met mataka met lo matawi siya po, lo spe mataka in line. Nara pa nang ale, cash up na pa buksing likyek na nemusing Ifo kan siyak na ikyek nemusing Ngakom siyak na rik makalansa po pe. Met kalansa ko yung siya Jesus Christ. Elikie perklit singe, elikie ngon matal singe, kawak singe, comforter singe akom rekmaken. Elikie ben kasha yakom. Ke manake wakadak fashikinel. When without the Holy Spirit, wangen na pay koke mga kumaro. Nara, king akom silia kitari, ke Michel and Christ. Pel siya nang ako mutyakin lalalfungi. Kat tena reject. Kat tena reject me. Keep si mal sinashish nge. Napa na nga alena yok shipe na si kum. Kat initala. Orekma lako matena tala mising. Shek na siyum. Yurin kat papain ka siyaw. Elita. Mga kumara. Pinganalen. Elita lang sila kum inkan obedience nagikaslal. Kaya katlutut kun la yan na kayo ma advance gospel singe. Elta daga ki katlas. Elta daga ki kain oyengal. Elta daga ki obedience elalalfungi in advance gospel singe. Nabanang daga na siya din kain engan kin malutut mataka ng siya. King akom lutut kin kikastan gata kat met loke kadin so we fakak na sin met wiyasha. Na outline siya mataka na siya kadin ito ke me buksingeyo Orekma. Sapta si falaniki singa luo samram kun establishment of the church. Panaki ministry la be there. That should be expansion of church. Sapta singal dolu si mga dash kem singi ngay. Falaniki sapta long ulal ko siya samram na ke ministry lal Paul. Samram ke first ministry journey lala. Samram kun ke council siya ma aynain mata otela mamay nakfashiyak na vinan Jerusalem. Samram kun ke second missionary trip. Samram kun third missionary trip. Naki-polisum naki-trial. Pangay kanon puksing Orekma. Nara milutut la siya taga ki sapta singal dolu misingi naking akalembiya. Ki outline singa sapta singa luo ministry la Peter.
Sapta singal dolu ni ke long lal kosh el ministry lal Paul. Ke vasha shemit falani ke na vasha sak dolu wike kun beke utakla ke trial lal ke court. Nara matawakin Orekma el sham ke olela ke ngan matal. Nara alena yok shipe nga komin kan si stapella sin kum som liema malugel dokumeni enge in kan gashikat. Pangan ikesta si mai takana siski me puksinge gatwa fastnamet ke me richima ashge. Nara mer lututla asha ke takana siya gat ashke saklukan kain usi kadashke luk sapta mancheria screen na kadin ganashke. Luk sapta singal dolu na fos angaul akos na kangalya pakadeta samram kuna an kain akola share screen na tika ko wasin liebe mari chiga din daga ni ashke shabuk sifon na vat fast na met na nga sharing na screen na ko ba na da sha kadin kan ready anake waslike me anchi langan Orekma sapta singal dolu badashke nakadenan fanini ke fosak angalakos na ke angalya na range scroll na ke nakatfa akataye ke akataye ma ash insan gashikat ke ritlasha ke fosak angalakos singe mdawaya ko fakoinge ke sapat situka upkran met na kewa in city atako in longaslan lem ke met chuelos liepisin met o elos sokyak na bay elos sham Lionel Paul as a final ne oinge faklal Paul Barnabas arle na palaik liki meta el dal fak kuspa ka dinin na fakaslan kat na si omit mga Kahlwem si wada shamram kenge taki kus pulisha as if nanan kamako sa fall in a small mabatbat kada fast liki sakluk kada fast liki ko was asom na yun met peken the paingi malem kada sapkun na sish nga aki komita komin si Kahlwem si nasin met peken samsi vesi lashne si Kahlwem fin fela the fela na fon fa kan moliakle kemet peken elos long elos arle na ingan kaksikin peng wolan gat elos se solla dari na gemol mabatbad elos met lalalfungi kastan lem gat kastan lemo vasheliginen na kewen polo ense katrani preke marita kat kaksikin gom gat papa kemaliti si makumesi na sishkilanim singe kadin kan sisin sike shek na Kahlwem singe inkan dolek inkenik pa si waslum mayin kat ne eken met Kahlwem kuikulasha akkalemi lagat shek nam dain losh panang katin na ikom kat papa aki ka ti pain kat tage maswas pailum elela malutut singay chilpa na ikesla mamakat silongon in liye in kashikat ke mol singe akikot lang na ke mol siya kumako ke mol mabatbat keinem katlang si Facluh malat na siyum amen napangan maritsi maasha kadafas na met ki pelsinge ke akataye ma asin daga kashikat nge ke kalnga yaklok mga kunaya ka pa inge na kisapta singal dolu fasang ngalakos ng kilam ngaul ka finangalya
Fosikash nga kalimila, ingin na polil ngayteng nasin mit bacon, mit Gentiles nga. Nara kelutilala, el declare, el fakina le Kahlwem boldly, ke mise molyaklan Christ, en naging sham kun na kinanak manas ki makuluk. La sikyak mo kay fan na through Christ. Napahil fak ki Fostol ngul, ay kostol ngul yalang, ke mainge, mat Israel wiyak, layla narula na Kahlwem siwasla, na nakmanas ke makuluk, siyakat fakat na siwasa, mata ka ke mat singe, Jesus. Kusinita pela, mat na kayo siya lalalfungin elos sikosokla, liki makuluk na kayo. Siya masaplan mo siya, tiyak ka, inaksikosok ye ko usla liki. Keshipen sham inuti silal Paul, Barnabas nge. Na fakla, huge crowd, anayin, una lalap sita ko. Ke sapat si, tukun sapat si masam kunyak kemilutu si nge. Na financial bang, Antioch of Pisidia. Na maston mit matakayin personan mit choose, mit kolan mit choose, are siya sisis laki sok. Napafakla, kemedelo mit chu elos liye pasien meta, elos sokyak. Sokyak na paye, elos sham, Lionel Paul, esafanal. Na fakla, despite, lafaka Everett mama, mit kol, lan mit choose, nge, shiken discredit ile Paul ki, message lala. Dange tangli na ki, pasien Gentiles ma fashion ni nge, del te takeni, takamukena, at del empresi, delingan kun, ma, ke good news singe ke gospel singe. Na sulpe na, orela, sokyak yoksilan ma choose, ngaligina meta. Na pangan pelsi mo del shikin matawek, ngetang in shukla, okay. Katera fuka Paul lentui, ka Barnabas kadin, los halos shakligian ni los arshua den dera masi del rame. Rola los ora, wana kadin laman, okok lasin meto. Naba, malutu chinga akkalem na shishla. Si Kahlwem na finfelo. Fasang alakosan, wasang alakos ki Orekma singal dulifakla, ke sapat si toka. Upkran met nakkewan si tiyataka in longaslan lempat. Magluk si bangan. Mana wawusi. Da pange molin maita. Finne mawusi as. Soka e sikyak na de koshela matash. Na kemasiwas pa iya. Mana takum ta si pasoko. Kung kain matana wo, met si kemasima kumara, kamasima kumangaske, na letil kumyak, pasikyak ni. Narafakla, kifasangal mi kosan, kemet shu elos li pasien meta, elos sokyak na pay, elos sham Lionel Paul, safanal. In a matter of one short week, news spread like wildfire, nag city of Antioch. Narana in city na phone singe. It had 4 lines of Longel Paul, Barnabas, kifakaklalosa. Fakla, this crowd was huge. Kanyan pa, alena personasel, los unusual. Tep mam da sikyak pel na kaywasi. Anayin, the may Gentiles kita gati, outnumber, may choose kita lokokla.
Namun kadetala, maasing mataka na sin choose mit. Dahil kaya na matatakayin ni ke sinikako. Nara, kishibin choose nga liye, na ke attendance lan mit bacon, Gentiles nga, na jealousy singa, matawag setsin. Nara, pangayan si mamtawag tako, inas, masima, anan mukli like Paul, Barnabas. Facluh, ne oinge. Facluh Paul, Barnabas, arulan na palikli kimita, pa bold si mga kalimye. Dahil declare this message very boldly. Samsam kun na ki misya mulyak lem ni ki forgiveness si ma samsam kun. Dahil fakus pakat eneno na fakikaslan God na si umit. Takikos pilesya, si fenanan ka makos sa fali na ismol mabat-bat, kada fastigi ko vos. Som na yun met peken. Mesi lemil fak, ki ilta sa pelo salik insom nakikasin kiala. Som na yun alos fakek. Elos finda siya nga iskom, pakal lakutkutan. We, kung fata ko. Nara, masima Orekma na sin choose nga dahil reject iya. Takilos pilesya si fenanan ka mako sa fali na ismul mabatbat. Dahil bangon mana na silos mo kaya na. Tapay nga malim ka del sapkun na siya. Fidelos tiyais, dalin so, nag-crowd siya yan, na sinmitpekan nga, pasikyak nga. Elosin kan alenashki nokkak. Inkan pelsi mailosaro lutilalos nga. Elosin na Kahlwem si. Kahlwem si pa nang ipagsikyak magadito ki istri lashmat ko siya. Kahlwem si pa na masom sharmalik na pinen ko siya. Ngan fok nga kaya ngalik na ko siya. Kades o breadfruit ma, sinlag o mawangin laligyan ko siya. Nakumnan ka pa na si Fena na ki, kumitlan gatsi. Kumutyak na gen los. Kumutyak na urun met ma, wangin si ma singi. See how beautiful it is? Anyurum kumutyak kum Kahlwem si ma, tolek, sheye, en los ma kum sumna wea. Patsia sil fakt na sil da, aki komi. Da kumin Kahlwem na sinsi met bacon. Da fela na fon fakain muliakle. Pange finshak na yoksilan kat papa na si kom. Te panage jealousy ka abusive response. Mataka sin choose nga na sin sa Paul ka Barnabas nga. Te pange. Di nga kumas peke kay no yenge. Mesi na nga kumtelek si. Forkata si fake kaslan gada kat mata irin walas na si. Kat mata kasi. Soksi nga ekang laka yes. Kadin na kadin ta file elgi soksi nga. Alo pele na pele. Enta yes. Nara Paul Barnabas akalimile. It was necessary for them. In some na yun choose mit. Pangan plan silang gata. Go through the Jewish nation. Na all the world would come to know him. Ngay saya masingan, Genesis singa lufa stolivak mo. Nga fa akin siwo yelo siya, akin siwo yekom. Tasakta ngay sil nga welo siya sil nga wikom. E nga fa akin siwo ye matan fel, na kaywa game. They, all people, nga siyang kaya choose nga, should have been the most ready. Baya dahil payala na insiya ko la nakiyak phone yak lesi matakagi Christ nga.
nga anay nash na sanan tesilaluske. Polil kodie shamlal geshamsidalngi kiaisang alje fosonkos. Lange lem kadel faknasik. Met kalansaplok komintie forlokonek kalan met Israel siya pain mulam kena. O hosje genogon joklik siya nga ako na siyum. Nga fara da komintie kalem na sin matan vel pespes. Da fel na fon fakain mulle. Dat de Messikiak na sin Israel. Israel had forsaken that task. Dahil sinakan lamasingan met Israel. Na pa si Sarah church carried out misingi. It was given to the church to carry it out. Napapasa ang halal ko Facluh. Kimit pigin ilos long. Ilos arula na ingan. Kaksigin pa yung wulan kat. Elos sesyon ladari na gemul mabat-bat. Elos matlalalfungi. Gaslan lem o fashiliginen na kaywan polo ensya. Pangim finrak si mara sapayak lepol. Kaya be parna po siya. Gaslan katin kwen fashilig advance. Apa machus nga talayin. Nara anin ta masikyak nga pa response lan Gentiles nga na den the responsively gina machuse. But Gentiles nga they were very glad and thank the Lord for the message. The forla dalingan kin la me pal lugal shaman nga. In fact la all who were appointed to eternal life became believers. Na me kaskra in fact ke kimit pigin ilos long ilos arla na inganin kaksyakin pengwulan kat los siya syola dari na gemon mapat-pat elos mit lalalfungil. Melos mit lalalfungile. Kastan gat yagan flok na rol busya. Nara en singa takain kalem silos la mit was el dalta anain kipel si madal sinakin masinga ya apa forlata na ikekta na sin mit Gentiles nga. Nara Gelos nan gamo edal always sit in high places edal influential people na choose nga na Orekma kun mangan insang lasal lapol parnapas na kiyan silosan. Mayen alu madal pakun alu madal ashkia ba Judaism. Christianity also now official belsinge. Nara mukul matayan nga edal sensen kin mo Paul ka Barnabas fusye kin genik maita akulu kielape in maslolos nagi government lan in Rome. Nara usye mana sa Persia. It was a sad moment. Mayen good news singa inin ang fakya gaylig. Ash inin na yokshin again. Nemi singa bena. There's a desperate need of salvation. Apa may dinan singa shikain losa like Paul, Barnabas. May a good news singa ildaga inusim molala. Good news singa matakain usye forgiveness. Apa sikyaka nga. Nara oye sima lemelange. Convinsom delta siya nga is na kung pakala na kutkutan na nilo sa aswaya. Nashkinan ka masya nga may choose nga paenan pakulyak le pakpak nga ka
Fok mama dahil siya nga iski Eurolos manel pa reject kia. Napafakla Paul and Barnabas to do this to the Jews. El dal demonstrate el relapit siya ma akalimila. May Jews ma reject kia kutnusing El dal dena may Israel na pa to start with. Finangan na dal dena woliki may magatang no may bacon kamit Gentile Nara masima kadingadang niya pa Ayuda na follow-up fakla. Kesa paya kalik met ngayon som fakalik elos fin da sanga. Dalin pakalakot ko din away. Forlata na ingena met choose tatay sa met Gentiles pa. Ikekta na siya ingena. Nara pagkasing ni sa fact mo, Jesus had told his disciple to shake from their feet the dust of any town that would not accept or listen to them. Kemak sapton go fasingal si vakla. Kosfinda ko na siya sidi siya. Met wet ya pain ko was kapurunge ko was falalik yensen o shukla ko din niya was tain may lo lainalos. Namasingel anain symbolic la kumusom masingit adal siya nga na kung usok lang na kutkutan Eurolos in shalakin may law sila elos lain ko nakioya siya nga sikya ko kidal siya nga siya Kahlwem siya nga elos teisa dal reject ya teka in play miyak disciples nga kay los mauspeng washing the end si madalin alana lienga pa dalin make sure that they are a man kayo in their power in kain advancing na elos fin reject yaki na wan maik dalika na rake narakat fin loang na kioya singita na anayin muguy ko in politics maborik nga anayin me politicking choose nga Orekma kun nga. El dal sigen Orekma kun sang sinakan lako discredit diye gospel messenger nga. Pang Orekma lan met mabambang met paranoid. Paranoid pa kung siya nam takikiyabin nanak mo me met nga tagayin kanaus kum na kamema. Adalus sigen kutnus singa taga. Matlalal fungingay in kaya lo singena mat Gentiles. Ela sissis laki ngan. Elo sissis laki ngan langat. Na pangay maluti siya matagayin kaya sikat misingi ki Kahlwem singi ala. Me sikyak na siya los. Mat Gentiles nga da forla delta isliki na mat chusa. Masima Orekla na siya mat chus meta. Edal reject here. Na Gentiles nga is. Nara oana ke akalimia ke ngon matal patati na felos Jerusalem ke lin Pentecosta. Pa akalimia ke Orekma lu fastol nga ako rakmo na los liya katama siya oana laman law mafurr siya fashalik at tawi fin ka siya madinense. Elos na kayo asisis lagi ngan madal. Madawagin kas-kas. Kikatay na kainin kas. O na kingon sang na silos in fact. Na Peter at John Philip Paulos fellows. Elos is ngan madal. Nara ingin na met peken. We be is ngan madal. Ke Peter jak na sham-sham, na ngan matal patati na finmet na kayo malong dutilal. Matlalal fungi sin matchu, siya wala Peter da ka chobam,
me elosarlena lut la katel sang may kitilal kingan matal na sin matpekan pe. May nelos long ki may tingi shamsham ki pasha masiya naligi kaslalos e kaksakin falatlan alangad na piderel kaksak efak ki enganlal. Na pangan masi masikya kara malututla shakalem yela sikalem na finfela. Met mate ayawa na kimasi ngaya. San matuse inge na ikekla. Na si met Gentiles met na kaywa malalal fumi. Apanga kalem singe. Kaksakin gat ke malutut mata ka na siskilan misingiya. Inutikat pangalusen malutut singe. Alana yok taka na sikom kadin kain ngatang ni fastime kos mata kain kashakat kenge. Masima kate lorela na sin met choose met elos reject ya. Na inge na som na sin met Gentiles. Ngakom ke kat awala inge na tikat matlalal fung inge. Na paraclete singe ma elange lem elange ngailikiye yuros ma singe fangasom. Met som ligian Jerusalem ne kena ma singe taka. Pakum kan som na ensayengo. Ka singe nanchi los kan fashilik. Nara manakewa ma matlalal fungi si aske. Enenan power. Tekinan aklakom. Enenan power kingan madal. Paul Barnabas taka nakayakat. Singe Barnabas akong binlong. El encourager siya. Paul siya kaditamayl pa soulmate. Si mama kumgan lututil kaya ba. El lututil kamelel. Na el taka kalyemit na lalfung iti. Kalan God. Tokol laliki osukalan patkilyage kalem siya tuyang na sila. Pitsa singe usye na si kom. Ma we fake ke kaslan gat misingia. La oye bespes etako in kashangat ki kat chikiga din at fancy malan gata. Eash opposition. Tasakta kadin tuko. Kadin lalal fungina pa convicted. Oye si makatash kaya ngayon fake kaslan gata. Timanasin met alalo. Manasin met convicted na pay liye. Wala na langkat. Kalangkata. Ingan tafala na sin met wiyasha. Finfela ni taki kasingay. Mapalagin mo siya man ke. Ke masikyak na siksifena. Ke maulaka. Mapalagin la. Ngay tala nga met kuluksi. Ngay tala nga fatotolain mapespes. Ngay tala katpapa. Ilakilin la nga masek kiya tolusomla. Na masilak nga usya na sik. Conviction siya mga samsam genge. Man kain loang na ki kalang takotin lala. Na kain isa maula ka kiya tolusomla. Easily. Taki kalang takotin lala. Chike maungar nga syaknam tan siya. Nakingakilya naklapan craze. Takotin lal na sika. Nara nga sige nga we advance si gospel siya ngayon kan fakek ke o yama kan fakek ke. Yokshipe kadin akademi Orekma lakoma kadin anak akademi yakne. Kat finusom gospel siya ngayon in kasha mit wiyasha. Angelos hata elos nga ace kat bakala nakutkutngan en maas inanwayan. In akademi la katchike in fakek nake.
Nara, kingata ko, follow ko sabbatical ko. Finni na kilensingol mga rela sabbatical sila nga. Nga kulin kalang bakotin lan kat na syuk. Ngalalal fingi mo, dan kia katignistandia. El akulin bema, wala na ma katilara na siya nga. Witalik mkul sinatash ma, so nasyon yash nga lalgosh nga. Napana nga katliye, wala na lan kat na siya. Lafa kaya maula siya. Ora nga, akulin na paila. Shrene nasuko lan kat nga. El malala. Kat na para upeo. Masih fun na yung siya baka din lalalfungi. Nga kum de kain mole la salvation ke orala komo. Wangan lapan mani. Kalapasi makatarain sang mole la kadin wimol mabatbat. Masih nga elakalimida siske rumsinga alvasia. Konfin faket. Lem the leg. La pait Jesus Christ il wan kulo si fun na din God. El misia de gunantolo el moliak. Facluh komewi a small. Nara kengawi fakek musingia. Nga kaya kalemi inalena kon yuru komla. Taushin luye somla Jesus Christ el usla magluklash tari. Pat kievin saksinge. Kepel si mga kumiskat siyang eken matlalal fungia ngan matalan kattakan na siya. Wangan si makanes sa likikat. El silikat itari. Sensin sila koma. Kat finni na ketjon. Saptal ko fa singal si. Asmatayin ko show si ma. Katama tu sina sinlem. Facluh ka nausla masaplal mo si siya. Nalemel kay simin foka. Amet nget chastise im dancing. Nara lemel Facluh sin met ngema elsia mawangan makulukla. Shreks yot chimidandak tatngal. Te si fan na shrek yot intangal matayin singe. At elmam dancing ka nausla masap ke kosro. Masaplan Moses. Askinan ka kalenglan ka ata. Jesus ilten ilay ngape ngate kalyikom. Dahil Facluh masingay na nyurukom ke rejection jenge. Convinsom sin no more. Nimet sivil be patatyang na ke makuluk. Nganlan ka taga na siya akkalemi masingay kuluk masingay mawusi. Tapay nang taga na si kong kadinetala. Pange masing ako maskya. Finash mama akulukigat ke molusen mulasha. Makatena orela wo. Wangan regret ke life sing. Ifo ka nga fa ko inge. Mola ko mamareklesin God. Mga akong experience takane mo singe amayirin God. Nara fin kat matena soon kat kan regret ta mo singe nike foloklon lem. Pangayan si mga kumin loang na kaya. In katin syarap na kadin akilenak. O na mo sima akilenak ifin saksing. Metsete na baptize ke kof. Metsel dena lanitawi ka church. El depa na wiwisiya. Yan a fact. Dahil lalalfungi. Taka na si kom. Kaya nga akom sumsham-sham na sintalikuyas met inlom siya. Setan el mama na interest makatena orela. Kadel fact ma ngawre kumle in my image. Kumanatik. Malik. Na panang lelang ako min som katukun. Kat fast na may kilensing Inka nitala kat papel lang sikat na pay.
El Supremo when kulosje fan nadal ki Jesus Christ. El minja vin saksi. Shamatal ke sa sorol la vin saksi aknas na sila makuluklak kumdari. Na malak kan edify akay sisinsi. Na loang na kay makaslan ka da kalim yikat na siyesh ka din kan edify sisinsi. Akay sisinsi. Nakat wipet fancy gospel sing. Launching kat kemalutut wo. Nga shaman nga lalfungi. Men yatolo la na misengi. Tukun nga shun. Masilak nga kan bala. La nga fukuko na fashionamit. Nga pray si ke aisya tol ngolalkos kat papa nakmana civil be tafela molak ngan kain fashionamit dasok ta mana ke wasin beol banget pray si mga praykin ke pel si mga sunong ay evina kasha siya si mama mga singin e nga samam ke pray finances lasha Paya policies lagi kanin formula naki financial distress naki relationship in maslan mukul si matansi kasyausi babasi taliksi pangi kato yan kaslan gata ko inta kalutikat akayakat kaikat God bless you all glamalap kikat kandagan ki bel singayo ngan kain aklen ko was metikat fasilika kosma ispel lo wasin kan saborak me Facluh was nga aklen ko dadalane tuwo nasum siawan kaywa glomalap ke me Facluh ma kom saborak nga anaklen ko betikin cham glomalap digin magil matwias andal si wiyak nga Alabama andal elaine Samuel glomalap ke asluman be we kom yang damdal kenye as always bel na kaywa ayepe damdal pe tosi pangamelutut siya ash misingi nakadem daw clean ke fale na ke kapun week singe finjakin malendu fashinge kadinalena eton phone na kanon malutut ke week singe kadin masom ki senria na ke alu ka finne kat som na ke alu ta kat etta la message singe me kalmen mo kayoklan mo kalen sapse kamit kalen sap kayokse na kapa si ke malutut ke week singe fakla ngakom me kat serve mit kalen sap kayokse mayen mit kalen sap kayokse about Jesus Christ suffering servant aske ay siya lang maldolo na pangan mit ma nga kilen matako man kain me Facluh singat kita kan iwawala siya inge na awa bange me taga kadari ki awal Gustavo ke lelen last level leonge finsak magikasalan kat kadin kain tako aksya fila taga ni kanon week singi ki lenigas fashange ngaw siya unsa ko ngayon kain sang kali taga ni lasha bagat kali ke pray so malan matwias kisyaw kilin patagonge
Lumalan singkat ke matwiyash ma katlip silaun lalos gashikat kalyat kanilasha katagani praki pelsinge pakat fasilik kat kulomalap na simkat papa ke malutut makumesin na sirin gashikat kadina smak ingan wipe fakali kipeng wosinge na sin matwiyash Kahlwem singe ingan tolak ingani klasha ta yokligi na kaywa kadin kanita lakat na kaywam ta tapna rapture sikipelsinge Leila kadin tien trailak akadin ka nakakatle initola event si makatap na nga kansikyak ki anasipel panagat nga sesum kat papa kestam dalin siyesh nagyakala wow nagay makadin na nara ifasa di clash kat lalfung ilakala ng dalom ekolgat nagay nakatagay ni sideflokani inggan dutun gaslo kinem kat Facluh malap na siyum amen ay lumalap ban sa flan na kanila siya